talking sports. Hear it first On Radio 1. Radio 1, 91.1 FM. Arakoze cyane Angeli Mutabaruka, ndagushimira uri kumwe natwe muri iki gitondo kuri FM 91 n'igice kimwe, aho uri hose mu Rwanda. Ushaka kutwumva n'abari hanze y'u Rwanda rwose muri bihugu duturanye baratwumva kuri FM nta kibazo. Ushaka kudukurikira kuri TuneIn Radio y'u Rwanda aho uri hose ku isi mu Rwanda no hanze yarwo. Kuri YouTube abifuza no kubibona bakabona n'amashusho n'amavideo aho bishoboka hose, tuba duhari kuri TV1 Rwanda. Mwese musimbukireho rero. Nge ndi Fils Kabera Fidel, aya nama kuri imikino mu buryo bw'incamake. Niyo mpamvu nifuza ko tuza kubana nyine n'incamake nyine tubigihutamo cyane mu buryo bwose bushoboka, ariko tuganira nyine birumvikana. Uyu munsi ni kuwa kane, reka duherero sasa mu ikipe ya Rayon Sport ifite umukino, ndavuga Rayon Sport y'abagore ifite umukino wo kwishyura n'ikipe na Rayon Sport mbere na mbere kwitegura n'imikino nyafrika, imikino yo guhagarara u Rwanda izatangira mu karere ka Sekafa, ariko ubwo ni nako bakina Champions League. Kwa gatandatu rero tariki 23 ikipe ya Rayon Sport y'abagore izakina umukino wa gicuti wo kwishyura na Académie Sportive Uwezo yo muri Congo Kinshasa. Umukino uzabera mu Nzove rwose saa 9 bare uzasimbukireyo murebe aba bashiki bacu buryo bameze. Aya makipe yo mu bushize yakiniye i Rubavu, Rayon Sport itsinda 1-0. Ubwo President Janine akomeza ategura umukino, ubwo ni mu rwego rwa pre-season, ariko banitegura imikino ya Champions League bafite mu minsi iri imbere. Rayon Sport ni izahagararira u Rwanda mu bagore muri Champions League. Muri basket bare batangiye grand final hagati ya Rege ndetse n'ikipe ya Kepra. Umukino wa mbere ikipe ya Kepra yakubise Rege 65 kuri 62 ikipe ya Rege. Kepra ku mwaka ishobora kuza kwigaranzura amakipe, yatsinze apera abantu bari kanga, itsinda ndetse isuzuguye imikino 3-1. Itsinze Rege umukino wa mbere, itsinda Rege ifite igikombe giheruka. Iyi kipe no kuza kwitondera, ntabwo yoroshye Kepra kweri mu bagore, irashaka nayo igikombe byanze bikunze. Reka dutegereze turebe uko bizagenda. Hanyuma reka nerekeze muri Feyasa. Hari amakipe amaze kubona itike yo gukina imikino ya kimwe cya kabiri, andi yamaze kugera ku mukino wa nyuma. Ariko icyo nakubwira ku makipe yageze muri kimwe cya kabiri mu mupira w'amaguru mu bahungu, ikipe yitwa Esi Mukungu niyo yonyine yahageze. Muri basket ya Saint Bernadette, hanyuma muri basket abakina ari 3-3 Aper Gunga. Muri handball Adeji Gituza nayo yagezeyo. Hanyuma basket abahungu bakina ari 5-5 ni ITS Kigali nibo bageze muri iyo mikino nyine, abo banageze finale deja. Igisigaye no kumenya ngo baritwara neza batwara niyo midari, abageze muri kimwe cya kabiri baraharenga cyangwa biragenda gute. Byose no kubitega amaso. Ubwo aba baduhagarariye rero twizere ko wenda bizagenda neza kamembo, tubona imidari myinshi itandukanye izataha hano mu Rwanda muri iyi mikino ya Feyasa. Ku munsi w'ejo mwabonye ko hari inzego ebyiri zigiye gushinga amakipe, cyane cyane urwego rwa RIB. Umuvugizi wa RIB Murangira Bitieri yavuze ko bagiye gushinga ikipe y'umupira w'amaguru, ndetse na RCS n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora. Muri rusange ngo mbere na mbere icyo RIB ishaka kubikorera kuzana ikipe, ngo batangiye gushaka ibyangombwa bari kubyegeranya. Igisigaye nuko muzajya mubona RIB FC kugira ngo begere abaturage, babashe no gutanga message bifuza gutanga biciye muri ekipe yabo. Umupira w'amaguru burya ushobora kuwucamo utanga ubutumwa bwose wifuza. Ni muri urwo rwego rero RIB yamaze gutangaza ko igiye gushyiraho ikipe y'umupira w'amaguru. Ubwo tuzatubona ihangana wenda n'izindi kipe byanze bikunze zahera mu byiciro byo hasi kuzamuka, ubone igera mu cyambere izajyangana n'izindi, izajyangana na Rayon Sport byambara kimwe ko RIB n'ubururu n'umweru. Ntekereza ko nayo ko bizagenda. Ubwo rero kadutegereze turebe ko bizagenda, gusa ngo bari gushaka ibyangombwa bari kubyegeranya, hanyuma bashinge ikipe y'umupira w'amaguru kugira ngo bajye babona nuko batambutse ubutumwa bifuza gutambutsa, babashe no kwegera abaturage be kubatinya, ahubwo babiyumve bajye babaha n'amakuru, nabyo birakenewe rwose. Ubwo ribyo rero, hanyuma uyu munsi ni kuwa kane, mumaze kubimenyera tubategurira umurigendi. Nagiye mpera cyane kubakinye kera cyane,
benshi ntanabonye uretse kubumva gusa, ariko tukaba dufite amahirwe ko tukibafite. Uyu munsi dufite igice cya kabiri kiryoshye cyane cya Hussein Disi. Mu gihe cyabo iyo bakinaga na Panther kwitsinda byabaga ari ikibazo, kugira ngo uzatahe byabaga bigoye, kwinjira muri kan Kigali hariya byari bigoye. Ariko reka nkubwire ko umunsi umwe bigeze gukubita umufana muri kwa kundi abafana baba bari kwinjira baramukubita arapfa burundu. Ibyo byose biri mu bigize igice cya kabiri turizo kubagezaho uyu munsi. Byinshi na Magira Kiyovu n'ibindi bitandukanye, byose turaza kubiganiraho uyu munsi wa none. Ubwo araba ari igice cya kabiri cya Hussein Disi, reka dutegereze tuze kureba ikivamo. Hanyuma ku munsi w'ejo habayeho ihererekanya bubasha Igicumbi hagati y'ubuyobozi cyangwa se komite nshya y'ikipe ya Gicumbi na komite yari yobowe na Engineer Desire. Yakoze ihererekanya bubasha na Urayineza John. Nkuko muri kubibona mu mafoto rero, ni Engineer Desire wayoboraga Gicumbi, yari afite amadokima agiye kuyaha Urayineza John akomeza ayobora ikipe ya Gicumbi. Engineer Desire we murabizi ko ari no muri ya komite iri kwiyamamaza kugira ngo izayobore Ferwafa, ari kumwe na Fabrice. Ubwo rero ejo yakoze ihererekanya bubasha, Gicumbi igiye gutangira kwitegura gahunda zayo zose nta kibazo, nta n'inkomyi n'imwe yari yose. Hanyuma ubwo mvuye aho ngaho nkubwire ko imyiteguro ku makipe atandukanye irakomeje, kwitegura umwaka w'imikino birakomeje. Haraye habaye umukino umwe wa gicuti, ikipe ya AS Muhanga mu rugo ikorerwa ibintu bibi cyane, inyagirwa na Mukura ibitego 5-0. Umunota 39 Samuel Pipongo yari amaze gutsinda igitego cya mbere, 43 Maranda Deste atsinda igitego cya kabiri, 79 Jordan Dibumba atsinda igitego cya gatatu, 87 Nisingizwe Christian kuri penalty atsinda icya kane, Boateng Mensa kwa 90 aza birangiza. Gusa barabona ko bari bambaye na twa dupira turi imbere twifuriza Mukaneme Madeleine mama Mukura ko rwose azaguma mu mitima y'abakunzi ba Mukura Victory Sport. Iyi nsinzi bayimutuye rero. Ubwo navuga ko AS Muhanga ntabwo yorohewe, pre-season rwose irayakiriye, itsinzwe imikino myinshi ishoboka kandi ibitego byinshi bitandukanye. Nyuma y'umwaka umwe yari amaze mu ikipe ya Musanze Football Club, nta Muhanga Tumaine Titi niko abantu benshi bamuzi, yamaze gutandukana n'iyi kipe. Amakuru aravuga ko umutoza mushya rwose Ruremesha bitari gukunda ko yakorana n'uyu nguyu. Ubwo rero nta Muhanga Tumaine Titi agiye gukomereza ubuzima bwe ahandi, kugeza ubu nta kipe afite turamenya, ariko yamaze gutandukana n'ikipe ya Musanze, yari amaze umwaka umwe ari umwe mu batoza bayo. Ni ikipe ya Gasogi United Football Club ikomeje imyiteguro yitegura saison nshya itaha. Abakinnyi bose barahari, bose uko bakabaye barahari. Ku munsi w'ejo bakoze imyitozo, muri kubibona rwose ari mu myitozo muri IPRC Kicukiro, barakeye barasa neza, bafite morale. Ikipe ni be uwo bita Muderi Akibari, kapiteni ikipe ya Gasogi, bamaze kongera guhamagarwa no mu ikipe y'igihugu mu minsi itaha. Ubwo amakipe y'igihugu azabatangiye gukina, we azerekeza mu ikipe y'igihugu y'u Burundi intamba ku rugamba, ariko ari kumwe n'abagenzi be mu myitozo. Ikipe ya Gasogi United Football Club bari kwitegura saison yose muri rusange, ariko ku munsi w'ejo kuwa gatanu saa 8 kuri stade Ikirenga hari Ishyorongi, ikipe ya Gasogi iratana mu mitwe n'ikipe ya Marine Football Club. Saa 8 kuri stade Ikirenga, Gasogi n'ikipe ya Marine baramanuka hariya Ishyorongi kuri stade Ikirenga. Abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, abakunzi ba Gasogi Rubambyinga, ba Omentegere n'abandi batandukanye, muzaze kuri stade Ikirenga muri match iryoshye ku munsi w'ejo saa 8, ntabwo ari saa 9, ni saa 8. Gasogi n'ikipe ya Marine, match iryoshye cyane. Ubwira bikomeje kwitegura no muri pre-season ko shampiyona murabona ko izaza kera cyane. Ubwo rero si ikipe ya Gasogi United Football Club kwitegura yonyine imikino yayo, cyangwa se kwitegura umwaka w'imikino muri rusange. N'ikipe ya Rayon Sport nayo nuko nguko, nkuko yari ibitangaje. Ikipe ya Rayon Sport yavuze ko iri gutegura indi mikino ya gicuti mpuzamahanga. Aha mureba hari mu myitozo mu Nzove ku munsi w'ejo no bakora imyitozo, hanyuma bahita banatangaza ko bidasubirwaho bari gutegura indi mikino umwe cyangwa ibiri mpuzamahanga
ntabwo baratangaza neza amatariki ariko baravuze ko bazazamo bashobora gukina Vipers bashobora gukina na Zamu cyangwa se bigahinduka ariko bari kwirinda gutangaza ikipe yari yose kugira ngo babanze bamenye neza nyirizina uko gahunda zipanze cyane ko harimo irushanwa ikipe ya PFC yateguye rigomba kubanza kuva mu nzira hanyuma Rayon Sport nayo ikamenya ukuntu yitegura. Imyiteguro y'umwaka rero w'imikino 2025 2026 irakomeje n'indi mikino y'igicuti irateganyijwe mbere y'uko Rayon Sport ikina na Singida mu gushaka itike yo kujya mu matsinda. Birashoboka ko Rayon Sport yasezerera Singida ariko birakomeye, birasaba gukomeza kwitegura. Rero niyo mpamvu Rayon Sport ikomeje gukaza imyitozo yayo kugira ngo izabashe kwitwara neza ihatambukane umucyo. Ikipe ya PFC nayo irakomeje gahunda yayo. Rero inkera y'abahizi irakomeje cyane, amakipe akomeje kwitegura imikino yayo. Uyu munsi hari imikino ibiri ikomeye cyane. Uyu munsi niyo hari Maxime yabikoze neza cyane, hari n'ibiciro murabibona. Mbere na mbere kwinjira ni 3,000, 5,000, 10 ndetse na 20. Azamu iramanuka mu kibuga na AS Kigali saa 10. Iyo ni match ya mbere hagati ya Azamu n'ikipe ya AS do Kigali saa 10. Hanyuma APR saa 10 saa moya iramanuka mu kibuga n'ikipe ya Police FC. Nayo ni match ikomeye hagati ya APR ndetse n'ikipe ya Police saa moya. Ese biragenda gute? APR irongera yitware nabi ko ushize yitwaye nabi, uretse kuba yaratsinze umukino wayo wa Pyro Dynamos ariko yatsinzwe na AS Kigali kuri penalty. Polisi nayo yari yatsinzwe umukino ubanza kuri penalty nayo. Biragenda gute? Dutegereze turebe kiza kuvamo, ariko iyo mikino ihari mu saa 10 na saa moya. Abafana bagura amatike tuze kubona kuri stade vibrating match ikomeye nka Polisi na APR. Azamu n'ikipe ya AS Kigali ni match nziza saa 10 na saa 10 na saa moya. Uyu munsi nibwo match ziri. Bibutse ko imikino izarangirana ni weekend, hanyuma tukamenya n'ikipe yitwaye neza cyangwa se yitwaye neza muri pre-season cyangwa muri irushanwa ririmo n'igikombe muri rusange. Reka nkubwire ko ikipe ya Arsenal yamaze kumvikana bidasubirwaho n'uwitwa Beresh Eze kuva muri Crystal Palace. Ibintu byose babyumvikanye byarangiye kuri $60,000,000 ashobora kwiyongeraho na add-ons za $10,000,000 z'amapound. Byose bitewe nuko Kai Havertz rutayizamu ikipe ya Arsenal akomeje kugenda arangwa n'imvune zitandukanye. Arsenal ikabona itakomeza gupeza iyi shampiyona y'Ubwongereza idafite rutayizamu. Ubwo rero Arsenal yashyizemo imbaraga nyinshi inakubita Tottenham yari yatangiye kuri uyu Beresh Eze. Hanyuma umukinnyi nawe ubwe ku giti cye arishakira ko yajya mu ikipe ya Arsenal kurusha kujya muri Tottenham. Nibyo rero nibyo bababwiye muri iki gitondo. Ubwo ibindi na saa 5 kugera saa 7 nko mumaze kubimenyera, tuba tunarambura amakuru tunaganira mu buryo burambuye. Ndabona Perezida wa Rayon Sport y'abagore avuga ngo iyi kipe muri Congo tuyiteguye neza cyane, ni Janine. Nizere ko rwose muzanayitsinda, ariko kandi bikabafasha no kuzitwara neza mu mikino ya Champions League ariko itangirira muri Sekafa. Mukanya turakira rero Angeli Mutabaruka adutambagiza isi, atubwire byinshi bitandukanye duteguriye. Abadufite amakuru menshi, abadufite imibundano, abafite amakuru menshi utasanga handi ntaho wayasanga, ari no hambere yasanga, kandi abara amakuru agezweho rwose. Ni nk'impamba y'umunsi mu gitondo, ni breakfast nziza cyane ku makuru atandukanye aba yaduteguriye. Niyo mpamvu tumwe umwanya kugira ngo mbere yuko ngenda abanze ansogongeze gake nkambonje barankosoye, hanyuma mbone kugenda ko ndabiza bafite byinshi aba yateguye hirya no hino mu Rwanda no hanze yarwo muri rusange. Bwana Angeli Mutabaruka, ndongenda gusuje cyane Kabera. Ndikirije. Umeze neza? Ndashimana. Ndabibona kabisa. Nkubwira ko abana bo muri Gaza bagera ku 19,000 ari bo bamaze kugwa mu bitero by'ingabo za Isiraheli hariya muri Gaza nyine. 19,000 by'abana gusa. Ndaza kubwira uko inzego za Loni zibivugaho. Hanyuma rero nkubwira ko umuryango w'umukobwa wapfuye urupfu rwe utavuzweho rumwe witeguye kurega ibitaro bya Gitwe, kuko bavuga ko imodoka y'ibitaro bya Gitwe ariyo yamugonze mu gihe ibitaro byo bibihakana byivuye inyuma. Ayo makuru nayo ndaza
ndaza kuba nyagufitiye muri iki gitondo. Hanyuma kandi mu yandi makuru ngufitiye ni uko abakekwaho kwiba mu isoko rya Kimironko bafashwe, abo nabo turaza kureba ibyabo. Hanyuma kandi ngufitiye n'andi makuru nkubwira ko Tshisekedi yabwiye Ububiligi ko batanyuzwe n'umushinga w'amasezerano y'amahoro wateguwe n'igihugu cya Katari, abati rwose ibyo ntabwo byatunyuze, ari nako abajenerali bagera muri 25 bakekwaho gutuma FARDC ikubitwa na M23 barimo gukorwaho iperereza mu gihugu cya Kongo. Harababiteye ingabo iyo zitaye urugamba zikunze habari impamvu, ubwo rero iperereza rikaba ryatangiye. N'andi makuru menshi cyane ngufitiye menshi nibwira ko nawe atakugwa nabi uramutse uyakurikira cyane rwose. Ngiye kuyakurikira nitonze cyane kabisa. Ku munsi w'ejo duhurira Ishyorongi saa 8 turi kuri stade Kirenga, tujye kureba ikipe ya Marine. Burya ikipe ya Marine ni nziza, ikipe nziza ishobora kuguha challenge mu buryo bwose imyitozo cyane. Abona akavana haravuga ati nta kipe izadutsindira Ishyorongi, nta yagakwiriye kudutsindira Ishyorongi ni Nyamirambo, ariko ni Nyamirambo no hanze yaho kabisa. Nuko rero tubahe umwanya mutugeze ibyo mwaduteguriye, ubwo n'abakunzi ba Radio 1 mukomeze mu ryoherwe na gahunda zacu zose zindi. Yakoze bwije Nkuziki Maxime, njye na Rifis Kabira Fidel. Radio 1 Press Review.